Okaburoku kukozwe Reverend Canon Godfrey Buro saba dikono wa Kisita omukugita abagore 22 umukono gumwe. Noikiriza kufera omukazi wawe oku omukazi wawe okugumana omukushwera obukwera okwo kiragiro kya Rwanga kiri noija kuguma n'omukunda n'omuhumuza n'omwesitinisa n'omuwera rwire narahuriye kandi noreka abandi bakazi bona n'okumana wowenka ebiro byona. Not deny each other. Do not deny each other sex. Do not deny each other conversation. Do not deny each other relationships. Do not deny each other company. Dickson Kasirabo orukumanyonka Cash omburuza ha kanseji agire nke kanisa batunge kitenisa ahawa abantu aba okushemeza obushwere bwabo. Habwo kuba ebirebe noshango mu kanisa abantu balimu konka tibarakora ubujunanize bwanko kucishemereire habwo kuba tibateranizibwe n'abakazi babo. Abo kuba namakabona abantu kona bwene bali successful maka bagumizirizanga ine kandi niko basobora kwikaranwa hamu omubusenye. Nsaba abantu bagumizirizanga ne tube bagumisiriza abo ko muntu utaikale nawe mpakote kwa kumwega bwega omege kino kiroro kireke kino koloti. Okushaboku kwetabiro mwamarisana agarukoro busaba dikoni obwa Kisita. Omugandi Reverend Justice Byumuhangi omulisa wa St Mark Kagera Church of Uganda omurubanda district ashabira abakristayo okurekeraho urukundo y'oburyarya baba nibende migisha ya Ruhanga. Byumuhangi okugamba ebi no bwabire nabura ha kanisa ya All Saints Church Rushayu. Rukundo eteine mufunya ni rukundo eriho etarahinduka ni rukundo eteine kindi kigenerwa konka yakagumeri rukundo kayayinde yaresire Yesu. Eri turi kusoma muri Yohana esura ya 3 mushorongo 16. Omukushaboku Ana asimwe omburuzi mukuru kandi nzarwa yakakore omurahamu rwa Town Council ahire amabati nkaga okwera kushakare kanseji. Amunyukire nobukoba kake akora basi wejja kubi ojwale kubi ushoshomeza omwana. Eza twashimirwa munonga omulisa bereye ine bintu bingi twira nabandi bajenyi bangwe bari kuri wari mu mushozi abandi bajya tubona kutayasa na Bishop Gasha kwa Thomas tumwebaze na Job na Manya.